Šta ste najviše jelo? Juhe, mesa, pule. Jelo se janjetne, pule. Nije bolje janjetne. I to se jelo sve iz jedne teže. Stjela, lonac, sve iz jedne se I kuvano, nije prženo, mislim, lešo mes. Tako je pilo vino. Kako jedne, što delili se tako? Iz bukare. Nije bilo čaša, Nije bilo stola, bile stolice. I niko se nije otrova, svi su vodili Jeste bili zdravi rumeni tad? Bile zdravija djeca nego sad. Evo nas ponovo u Varvodama, nastavak. Ono večer nam je bilo kasno, pa smo sad došli ponovo biciklama, pala kiša. Malo da se provozamo biciklama. Evo je Sanja. Kasnimo i sad nam je opet kasno, ali idemo dalje. Aha. Kako je lijepo voziti se biciklom. Ptičice, zalazak sunca, kiša stala. Da vidimo da li ćemo sad nekog sresti. Evo ovako sam već jednom isto išao biciklom, isto kasno, ali tad je bio baš mrak. Ovaj put se bolje vidi, a koliko stignemo. Kako je lijep miris sad ovako poslije kiše, sve bilje nekako onako naglašeno se osjeti sve i čist zrak. Pozdrav svim Varvođanima, nadam se da vam je interesantan video i nadam se da ćete doći uskoro u vaše selo i da dolazite što češće. Pokušavam što više uvatiti. Izgleda da ste vi u kadru, izvinjavam se. Evo malo snimamo. Tobi uživa u Varvodama. Da, Tobi je došao. Treba i nama jedan mali Tobi. Treba, da. I možete ga na biciklu staviti. Pa da moga sama sjediti iza i da se vozi kroz Varvode. Pa i gledkica, da. Aha. Gledam ja vaše reportaže. Hvala. Da, se ne stavite poznati. Jel da? Jel šetate malo, krenuli ste malo da prošetate, jel? Da, svaki dan. Baš je lijepo popodne, kažem. Kondicija vada iz zdravlja. Da. Vi lijepo biciklom, pa malo sa starijim popričati. Da, tako smo i sad planirali. Vidjet ćemo koliko budemo imali vremena. Može sve tu štapom. Evo. Nije stara, ali voli štap. Aha, sad ćemo. Evo, jel on ovo ide za vama? Ja samo vi njega uvati u kadar. Aha. Dobar je kadar. Kako sam ga namistio. Sad će on prići, a što on kasni za vama? Pa ostao sa Dukćem da priđe. Ma da, to krene se, pobije se, zastane neđe, da. Hvala, hoćemo, vidimo se. Jeste, kažu i vas da snimimo, evo, kakav kadar, kamena kuća i vi, da. Civilizirane Slovence. Neka. Što više ljudi, to bolje je za snimak, da. Dobro smo, hvala Bogu. Milorad. Sanja. I nama je baš drago kad sretnemo što više ljudi. Rekao je popodne da još malo snimimo. Prije neki dan smo donekle i sad nastavljamo dalje da snimimo. Pratio moj sin isto u Austriji. Hvala. Kažu toliko si blizu Varvoda, nikako Varvode snimiš. Rekao, sad ćemo Varvode snimiti. Sad ćemo Varvode detaljno snimiti, tako da... Ja sam Slovenac i vježim da ne pobegle žene. Aha. Tako da lijepo želim vam. Hvala. Drago nam je, hvala, drago mi što smo sreli. Pozdrav.
Idemo dalje. Vidiš ti tog, ti zidova stari. Lagano, nema tu. 150 godina možda stoji bez... Oj, ko zna koliko to stoji već. A već stoji toliko. O, da, to je. Što je ovdje staro zadnje? Da, gore je novo dođivano. Oho. Donji sprat je po frižideru, a gore je kao košnica. Da. Kao golubarnik. Evo ga. I ovo je to obnovljeno. Lijepo. Ništa, idemo dalje. Kažem Sanji, sad ću ja tebe stići. Da ne preskoči ovako nešto. Sigurno će biti drago. Ono je ko je odavde, da vidi. Evo maslina i u Varvodama. Snimamo baš temeljno. Dignem ruku, da vidim kako se vidi. Oho. Evo ovdje je spomenik stradalima koji su ostali ovdje poslije rata. Ne trebam puno objašnjavati, sve je poznato. Idemo dalje. Puno kamenih zidova, starih kamenih kuća, lijepih kapija. Varivode. Navikao sam na Varivode jer su spojene sa Smrdeljima, faktički isto smo u školu išli. Djeca iz Varivoda, Kaknja, Smrdelja, Ićeva su išli u istu školu. Tako da nekako mi uvijek ovo bilo sve kao spojeno. A i tetka mi je udata u Varvode i onda smo dolazili ovamo često. A i svaki dan morali smo proći ovdje. Prosto kad idemo za kistanje, ovo je bilo ovuda ili na Đevrske. Evo moji Mijaljica, pozdrav veliki. Pozdrav.
Suvenire što radi Aco, Grovac. Baš lijepo. Od kamena, kućice i crkve. Pozdrav Aco. Bližimo se početku Varvoda iz pravca Kistanja. Dobar dan, dobar dan. Evo, malo se vozamo biciklava i malo snimamo. A, lijep je dan, moramo Varvode uvati. Da, mi smo. Marinko, reći par riječi od djetinjstva do dan danas. Kako je Bez rada nema života. To jeste. Djetinjstvo. Ne, bez rada nema života. Gdje si, da si, bez rada nema života. Eto. A vi kad ste bili dečak, jel ste morali da radite? Sve radilo se da se radilo. Ništa drugo, neće ništa nakon. Jeste živjeli u velikoj zajednici? Je li bilo vas puno? Da. U starim kućama, pretpostavljam, to je bilo. A kasnije ste prebacili u ove novije. Stare kuće bilo je 6. Majka, i otac i džet. Ma da, nije bilo ni struje, ništa to. Nije bilo čak ni struje, da. A ni vode, vjerojatno. Nije bilo struje, pa zato je bilo koristila iz bunara. Struja 63. je došla. 63. I odmah manje se djeca rađala kako struja došla. Aha. Utjecalo na natalitet. Jedan seoski bunar u koji su čak išle čitava sela i druga sela. Aha, eto. Zečevo, Manić. Svi išli na jedan bunar, vrelo. To se kaže, ima veliki bunar. Veliki bunar. Jeste na magarcima donosili? Da. Neko magarcima, neko karom. Samo mi recite jednu bitnu činjenicu. Ko je te magarce vodio? Žene ili muškarci? Većinom žene. To sam čula, zato i pitam. Ko je stiga? Nije to bilo pola... Žene su većinom sa vučijama i zvale se ona posude u kojoj se voda nosila vučije. I to je bilo sa dvije strane na magaretu, to se stavi... To se jednom dnevno išlo ili više puta na dan? Više da se kuva, da se pere, to je po potrebi. Bili su svi fizički aktivni, zato su bili... I zdravi živoli. Pa i ove zidiće, ovo trebalo zidati, ovo su ljudi uvijek krčili stoji. Stari, šukunđedi. Ma je. Evo, ne, vidim tamo staru kućicu u onom dvorištu, baš je vidim. Tu je on i odrasta nekada, tu je ovce bile. Aha. A ove bile su dvije, ali sad su srušene bile. Aha. To su bile prije, ova nijedna nije bila ovdje. Nijedna. Aha. Kad je pruga ovdje? To je baš davno bilo pruga. 62. 62. pruga. 62. Dobili 80. Ja sam uvijek zamišljao da je ta pruga varvodska, zato što mi odmah izbija ovako, ali je katastarski i djevrsački da pripada. Da. A ovako mi djelovalo kod dječaku, ide se samo pravo i direkt na prugu i kad je pruga prošla, sigurno da vam je dosta značilo bilo da... Kako nije značilo? Išlo se u školu, Šibenik, Zadar, Benkovac. A sad ide li uopšte? Ne ide, gotovo je to. Nema. Ide voz, jedino teretni ide ovako kad nekad malo. Šteta, baš je pruga u dobrom stanju. Pruga nova, renovirana. Pruga je renovirana i napravljena, ali voz ne ide. Da. Baš šteta, da. Šta je najviše se prodavalo iz Varvoda, šta su uzimali ljudi? Pošto su dolazili u Varvode? Vino, rakiju. Ovdje? Aha. Prodavali se janjci, prodavala se rakija, prodavala se vino. Grožđe. To je prije najviše se prodavalo, dolazili su ljudi iz Like nositi vino, rakiju. To onda nije bilo ni kanta, nego su dolazili u mješinama. U mješinama su nosili vino i rakiju, putovali vozom za Liku. Da su oni vama nešto donosili njihovo da prodaju? Donosili su krompir. To je kasnije bilo dok su dobili prevoz s autima kad su dolazili. Znam da su krompiri. Znači u mešinama se donosilo, da. To je tako, nije bilo... To su takva vremena bila. Tako je bilo tada, Ali gospodin, on je malo stariji, nije malo stariji, on je dosta toga ispričati, nego se malo ustručava. Čak su dolazili karovima, sa konjima.
A to poslije su, tu u stvari prije, vozili se odavde karovima za Liku. Da, ali oni se dovozili, ja znam kad smo mi kao djeca, krompir ili nešto ovako. A šta ste vi ručali u toku dana? Šta vam je bilo, kako bi rekla, najzastupnije? Šta se najviše... Šta ste najviše jelo? Juhe, mesa, pule. Jelo se janjetne, pule. Nije valjda janjetne. I to se jelo sve iz jedne teče. Lonac, sve iz jedne se... I kuvano, nije prženo, mislim, lešo mes. Tako je bilo vino. Kako jedan, sad delili se tako... Iz Bukare. Nije bilo čaša, Nije bilo stola, bile stolice. I niko se nije otrovao, svi su vodili velike... Ste bili zdravi rumeni tad. Bila zdravija djeca nego sad je. Bila je ishrana zdrava. I nije bila kod danas, da. I pilo se vino i jelo se zdravo. Pili i djeca i stariji, svi smo pili vino. Od osnovne škole, od malena počeli sad je meni jasno zašto Dalmatinci stalno nazdravljaju. Od meni nije, kad sam došla, kad sam se udala, nije mi bilo jasno kako se zove, kako sad... Uvijek nastoji stolu bocun. Dvolitra. Da se dijete malo zarumeni, znaš. Da. Od vina. A i radila su onda i djeca, svi su radili, i jelo se i pilo se. Djeca su išli, čuvali ovce, Da. Drugo vreme. Bilo bolje vreme nego danas. Bolje vreme nego danas. A tad je bilo u Varvodama djece, ja mislim, čudo jedno. Jer tad se rađalo po četvoro, sigurno. Kad sam krenuo u prvi razred, bilo nas je 41. 41. Ali prije toga, 50. godina, prije bilo i više. Bilo je 2 prva razreda, a ne samo jedan. Eto koliko je tu bilo djece. Sad otidi pa snimi, ali to si vjerojatno i snimio školu, kakva je sada. Da. Ne znam kad je sazidana nova najstarija škola, ova stara, u kojoj je moj džed išao par razreda. Kad je ta? Kraj ceste? Onaj dom. Ono je baš staro, nešto djed govorio da su Italijani još nešto prije Guna. Da, Italijani, to su naši, to je išao pokojni Ljuban iz Tricvasca, oni su išli to, kad je neki Italijan iz Djeversaka išao predavati tamo, i talijanski jezik je bio tamo. Da. Onaj dom, tamo gdje je trgovina, sala, bilo i to je napravljeno. Neđe 41. druge. Vi ste išli u tu školu, tamo gdje je ova druga, ne ova najstarija, nego ova... Ne, išao sam ja tu gdje je najstarija. A ište tu gdje je najstarija? Zato što nas je bilo dosta, ove 2 prostorije su bile najveće. A kad smo mi bili djeca, mislim kad sam ja bio dječak, mi smo tamo imali samo fizičko. Koja si godiš 85. A da, manje. 10 godina ima kad smo izbjegli. Koliko sad ima u Varvodama stanovnika? Ima oko 64-5. Da, 64-5, da. 64-5, a bilo nas je 460 prije rata i za vreme rata. Da. Idemo još malo dalje dok mrak nije skroz pa. Ajmo Sanja, pa nazad u Smrdelje. Osjeti se malo svježina, mrak pada, uvijek lijepo popodne u Dalmaciji, u ovom kraju, Bukovici. Ovim kadrom
završavam video iz Varivoda. Nadam se da vam je bilo interesantno. Evo bicikle, tu sam parkira, idemo sad nazad kroz Varivode ka Smrdeljima. Svako dobro, pa se vidimo u narednom snimku. Živi bili, pozdrav veliki!